And I'll be an idea so be bedding me, Matsamana, my bamu, Bunuma, come on, what to. The more no mood Jimmy, the Beko Usum Passo. The Comusim Jimmy, or Yan Water, said their men Cassat no as a bloggers. Would you be able went to me a failure? Because I yali for a banana for almost drum and also comment to me and face me. Now you don't know yali HIV or didn't. You want no HIV, you draw that crowd wants me now. Or no, I'm did be face me. Near you jump be yali for be a cotsna drum FM say, or no, be dim me matama mosu pie. Mama part, me so ya can my back. Na me ya picture. Me ya picture, me do better TV soon me do what them. Send me your picture. Me do better TV soon me do what them. A boy giant. Also been passing some bloggers. And for money matem. No said them with the na me come on too. Who be our friend? I catch him saying, "Yah, who should be pa me dinner tempia? Who you giant? I mean, one poor be our friend. I catch them saying, "Yah, who should be pa them the day." I see a four bloggers now. As a sour more moody matem. So moody matem. I go see. And more I yali for a nine. Yanyamia ma ya no yeso kasa ni patie yanyamo amu bekasa mu boost to know okromfo zantana manasi yale for HIV wasia o se na when yes scam boost to page once went me on my Facebook YouTube na akoye ubetime ne meme akọ ubetime ne meme akọ and now went me on boost to page once went me on my Facebook because mo mama uska boost to page nyina na mo nyina ja. Attention TV sunne mu PSN na natilina ene masanso ene modi ehie mu biem ewa fidi kase we say TV and radio presenter eba mbeji makunya kase say gente say ensem aje atese ewo adefo ntintan so na mayi ba kwa ese hot one na me dia bro message from pamcho subscribe channel no mame na mun share videos in across all the social media platforms so efa ema me sa na like page you know what I say ni mu odin yie pa na the comment no air title e de abade bia me kama sem say enkase yesi kase mesi no ebisa so na yesi wunya so me hwe eye na natili e attention TV no de nsempa no eba e de ema me na de nsembe na ehwe no social media platform ne so mänàsséh sasem bia eba ne ekoso ne pono no anti mänàsséh na asem na enya medruo o man Ghana mpacho University Foundation enso energy eye ejanka efo University na ba ne dash pro ne University na woni ni nkomo emfa eye ejanka efu na fa edum bia wo bia alfa bedum eye moburu ho efu ne mänàsséh ese odi insembi aba abonten a eze efa ye maame Agràdaa mo mienko tie nsema ye mänàsséh go edify ye maame ho embra no ona me de be kono so a etuwompe me obi oni menem bia be hu se me faithful guy oto short ma me to bia ma ba me make sure se me toa but nkrofo bi ne makasa se no abi video me ye me to short ne trawa fache but mama part me serew sisa wa adwene bi ehye wa adwene bia na wo pese wo kasa pe entoko bi no wo pe entoko me no me so me pe ontoko so wo pe ontoko me pe ontoko de bia me su video no de bia video we hye na me koyiye no okura wo hu video kura wo ye de bia video we hye no amakwa koyi no okura wo hu bia wo kan wa ye videos beblebe asa me ti kromi a wo na me show videos no na me show videos no me gina page ni so enta me kase jai oba me pima kutia e me ka obi asem na enkrofo na o mukuma wo na wo so no mu kase biem no o makoma nto but die ekukosi ye no se na me hu nyansa me se me nkokantia wo no sa pepepe na me hu nyansa de odi ye enkrofo no me feel sa pains no ade na odi ye enkrofo no me feel pains no me feel enkase amanka na wote ne baabie tinati ne baabie wo mu kukuma wo mutitu baabie bj mutitu baabie debi me feel sa ade na ma wo mu nan campus wo mu ankasa ade so obi a wo feel ma wo mu ne nipa bia waye na adwese sebi tafache oya boa me sana mtie wodi boni bi di obi na me
Be conscious catch him say no, I did well did do it here. No. Oh yeah, me tay. Min powasem. Min powasem. One okay, we say Ubenya kuma phone ding. Asam to no be make be mampo no ding mama part. Nye easy. Na sa asam to no be feeling bad. No be kebi mawa. Dream tutu. Senya wokasa wokuma wo usu bempa no. Ai no usu bempa didi watem no. Dream tutu. Mwa woni papa bi obepia bonte se obedifendi owusu bempa ajalefo nkoa atwafo nkoa onso omo ba omo befa me video onso ma attack obi me attack obi because the video ajalefo nkoa atwafo nkoa onso omo ba omo befa me video onso ma attack obi me attack obi because the video na da bonte na omo kan wasem ti I don't care obi enu obefa me video me ba be attack ne da enfa me ho ba kwasi atobi ono so ono wusu bempa yin party wona brabo mu na wayin party ama wa me oyin party ma me o wona wadi utrum asa yin party ama wa me oyin party ma me wate o China so won tia se me se mu wajimifo ene go wusu bempa asori dem no o me o wona wadi utrum asa yin party ama wa me oyin party ma me wate o China so won tia se me se mu wajimifo na brabo mu na wayin party ama wa me oyin party ma me o when what do true as I party ama wa me oyin party ma me wate o China so want ya se me say mu wa ati wona brabo mu na wa yin party ama wa me oyin party ma me o when what do true as I party ama wa me oyin party na say mama part episode kire say Agràdaa episode kire say o wusu bempa say di tumu kan ho o wusu bempa edi tumu na tumu na wadi obi no nyem na make ato ni so wasi obi ene owusu bempa di ni tu enitina make say mama beebi a wode wano ase papa na kwa kuduru mu o pese wode wano e kanfo no wo ye ni se ya enkuduru ho da to the best way a obeye ne say obeka wano atum na was start abrabo foforo senia was start ya wo ye onyame sumi no was starting the fufuro na se akutie bia na obobo a obejai bas we nya akutia bo a ye be koso house me mi se obdemo na obo akutia no mi hu a e be mi ya me ba be kakao me so me de no obo bi akutia mi hu a me ba na ma ba ba kakao me ba ba yi but me ni watem eno so me yes ha so a ebe hawo e bana me kai wa ebe hawo de bia na tweti se ebe man krofo Ghana ni ewre fi ade entem enti de bia o ka Ghana ni a de bia na ebufu hyin I'm telling you Ghana ade sinne o tena ni ewre befi some besha Mahama Kasim was say Ghana for your short memory. It's no say me de bia me di tumi husu say me kai Ghana for na me post to na me di bi fa dia aye old cramp na ebe new ama obi asu ba kwasi atobi ono so ono wusu bempa yin party wona brabo mu na wa yin party ama wa me oyin party ma me o when what do true as I party ama wa me oyin party ma me wate o China so want ya se me say mu wajimifo ene go wusu bempa asori dem no o pa mo nsesa the whole church members ni nyina mara me mo obi attention me be ko wusu bempa so kwasi amuso mo do wusu bempa mo penny peace but mo be jimi so a na ma so life ama no enti senka mo nim nyansa no mo nya jimifo no mo nya mo a eka mo obi enu obaba be kama se mo ka mo be yedi ama watsa me baabi ka mo be yedi ama matsa me baabi ni enya jimifo bi ono kwa se wontimi ni na yere yalefo bi aboa bi akogina adom FM mak 2 ho na ya record ya bre me kwase amansa na odwan no akogina mak 2 ho di matem ana amofo se police station ya enya mra na ye ka ho wa wo di kan akogina adom FM akodi obi atem
na wo wi akwagyina police station say maame ni di matem abo adwan ukwagyina adom afam a wo di matem no what are you expecting from me aya na musimu ye like mu ye can say wo mo ma ko school ne ka ne bro for say musimu ko school mo dwuma bie you people are so intelligent but who say me am in school no echi me nyansa chen mo chimi because wo nyimi ya wo di kan akodi bodanfo na tem e wo adom fm wo na wadi kan be kam yo me wa me kam ya me kam so we jimi a wo be jina so wo be kon wo so be mpanti wo kodina adom fm you should get ready for me on Monday 3 o'clock area e wo peace fm wo be tse wasum sounds na be tse wasum tonton sansan woni wo so be mpani bi enu ya mo be tse wasum tonton sansan kwasia kwa ko to se ni pa mi enu ku a kona ko ti asem ni mu ye wontimi nka bi apata ntokwa no pata na nko gina se wo momu di je kwa akohyem aboa opata fodi aba wo de wagimi papa akogina Adom FM se ye nim no na Thursday kra na oba papa so le kwa sia me ba papa na sore na me yesofo na me ye konfo a me ye sika gale sika na me de bere no efiri word before na me kodifie ajenga no na me kodifie ajenga no for 10 good years na me wen ene mo fan to ensema wo kanene na ese e keys no boto papa ne so ana me pese me hu se mama party so wo jan to kwana ye be jawo sa no mawi e beef na eye key bi na oboto wo su be paso ana wo de be ka kire so wo say ene no o kanfo no wo de need to 2 years and then the ohu ehan no but before no na eye keys bi na bottle no so ana se eye bufu bi eye ntro bi na utwa to no so ana because mentiasi wo de bra be yima no so otimi be yima no a mepɛ be ni be jo mo pa na mo wai abuafunu na mo wai enwan mankra man ponche Some makwawa ni mo din ye biem esane ba afide kase we so pamshom subscribe channel no mam na mo share videos no across all the social media platforms so ever ema PSA na natili eke fire lady makra mo da se na insambisha